Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Kinaata venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata venike. Kinaata venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Adeshimai my mama kwa bade ba Ghana TV eso ebredru se sam hudwa ya bobwa no ye de ebe so mo kase ebo kwaso we eye kase ebo te wo hwa me live ewo YouTube, Facebook and Instagram. So any day di kai wo hwa me subscribe for setting don so sabe ya de beto obia onsa ebetimi aka like na share ama afofron so entimi enhwe me amaji kase ebo impini ya me de be so mo eye me da chehima ajoa na te yen try ho sema enji edwedi nkrato ye ba ye beto so Ema yesumo merade enumre yakin kansem no ye be ma sister Paulina ene de yafro enumre yakin kansem no ye be fa free Abus chapter. Ebe! Sister Paulina, we reading glasses here chini na unhu Hebrew. Hey! Madam! Ajemkwani. Kinaata Hayan herbal capsule. A drawing tina per what to semi. Me ready a mention glasses. Obroni besi. See clear. Hey, no crow. Kinaata Hayan herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Kinaata herbal shop. Hey, now what? Kinaata Hayan. See clear. Kinaata Brui FDA ahwehwem agye atum se eje. Ebuzavu mama kwa baby ma de ba Ghana TV eso we eye kase bottle afeyem free and samono ase. Na ye shaka se bono so dia na aposifo sa hene IGP ekufu dampare me pacho wutie miama waso embe mi yie pa na enche bia na aposifo ekwachi na agrada Reverend Mama Pat enam Sika Gari ho sensem ne all night bia ekwoso achese watwe Ghana fuo edi ye asa bra me no kase nyina wada so etwere aban kukumu na enti ye yenya ne foforo kra eye latest news fresh news aba betodwa ense ababa we enso akofa na agrada coat na wawra to hono wakwa akofa ahye na ne nyina mu ne sa ye asababa we ya ka ne ho asemi wakwa tena TV so ena chese se Sika Gari yam na agrada eye nam so ama ene wotwere aban kukumu no ono nso ahyase a wo ye na ono ne kasemu no o kire se yama ne ho kwan se ya aban na ama ne ho kwan yo se ya positive na ama ne ho kwan yo se ni yi ahohomfo abosom na ama ne ho kwan yo nyame nkwan nanim na o kire mu se yama ne ho kwan se wono nso Sika Gari no otimi eye bie a kire se fa 200 ebra beji 2 billion fa 10 million ebra beji 100 million sana ono so oye na wuhwe video ne sadie wesi aye busy a chese amanfo frefre na yanhwe yi a eye Christmas yi obetwe nkrofo dodo na edi enu nti yesre ye aposifo sahene George Kufu Dampare IGP sa wo mabodi sa baba we ye beche na animanimi ya ye beche ne ntentem enye sadie a ene de si anano ewo all night na se ama na ene ya chi na nagrada tumu no ebi besan esi enu nti animanimi ya yesre se aposifo ebe hwehwe abayi we ekira kwan na wo betimi ache no esanse we die eni enya esu konoma we pa wono so abetena TV so a wo kire se wono so eye Sika Gari eye arehu yi pa wo de yenkwa na yenkohwe video no na yemra Loto ne ho kire me a wo hu na wo ntwa aba na wo be hu ka mesometie e ba na gora ye bedi yisi a ye ni abre loto number ni panyifo na ama ye ho kwan se ye nyede ye ntwa ni ye first solve your problems. Hello. Evening peace here. My bad line. Inti mayen kasa afterlife no. Why? Mayen kasa nche bia me wie na yen kasa. Why? Okay.
Hello? 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 Yes, madam. Okay, into my main fan text to why? Okay, Mate. Hello? 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 Yes, sir. Hello? Evening. Hello? Me patcho me te won kasa. Eye 200 cedis ye wo payment wo wie per frame. Hello? Yes, madam. Okay, my man check it. All right. Okay. Hello? Yes, sir. Evening. Oh, okay. 200 cedis into your payment, you pay from na me fa number and text. Why? Okay. Hello? Yes, madam. Yes, madam. What I say? Me patcho meet you. Sika Gari. Sika Gari. Me patcho too sure no numbers are ye twa na numle na ye di. Eye too sure ye twa na numle na ye di. Ye di agro. Me twa bi me twa loto ni bi. Ansa na wo be frame no ye payment, wo payment we are frame. Je wo payment ni wie, wo wie frame say God mother me na ma ye me payment no mehu emfa me embetoatoa because ye doso e na time na ye den eko. Inti ansa na wo be frame no je payment of 200 cedis. Efa number no so. We are from me catch me say God madam my payment of 200 cedis. Na me fa too sure ne ma o. Embe toatoa. Time o ko. Hello. Yes sir. We dey be buy a comfortable. And the number we are so we dey buy a comfortable. Why? Okay. Hello. Evening. And I'm besides saying. Are you saying? Oh. We are from and I mean from my why time will call. Hello. Are you too sure? Are you 200 cedis? Who your payment you pay from me? Godmother, my payment of 200 cedis. Na me fa too sure ne mau. Ne cha ne di ne fa bobra. Fa bobra. Bobra ni bi. Bobra ni bi. Tumi ko ukrom ni bi. Bobra ni bi. Bobra ni bi. Who dia bobra ni bi through too sure. Make it. Yen diagro. We are making too sure. Ye make it too sure no. Ye 200 cedis. Ye payment of 200 cedis. I make it too sure. Minim ni America. Hello.
Hello? My men check your why. Mate. They say, oh, I'm one on 3 years, university so much. I'm 1 year. Hello? Ofra kasa with me. Men kasa entie life no. And yes, I'm be my duman my stress. Talk on the phone, I wanna make kasa no. And men kasa. Hello? 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 200 cedis. 200 cedis. Ebebo enfendi agro. Mabodi ato so minim nya meka kire se ambo aduabo nyame. Inti twa a opportunity me twabi. I make it through lottery. And this is not the first time I hear winning. And then you de bia so na eba. Once a while. Me need 2 minutes a year juma. Me need pennyfo na year juma. Tin pennyfo na de ayeden. E di aba ne say ye ndi agwa e be di agro timu se be ni abre because time aso when twa bia e be ya me ya so ochine bu be frem aka kire me say godmother na me we gina life no so na aba no na e be hye me say e be ya me kra ya e be ya me ya inti wo life no so a e opportunity na ayeden aba a opportunity and aba cha mimi see cha ne bebo. Hello? Yes, madam. 200 cedis. E dia beba ya comfortable. Uwie ya frame na me fa abanen text o. 200 cedis. Ghana 200 cedis. We say baako. Na fa di aba we. Fa di sika. Fa baako say. Hello? O from ya entie wo hu from life no. Hello? Yes, madam. Me de text to, me fan text to. Why? Me ya na cause na be boom na kate. Hello? Ufra mon kasa na wugina so. Ufra me a won kasa na wugina so me hang you up. Hello? Too sure is better. Me de text you. Why? Me de text you. Why? Hello? Me amon kasa o. What is that? Mfra amon kasa.
05. Hello. 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 Evening. And your payment of 200 cedis. We are from Nam. Hello. Okay. Hello. 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 Ofra, entie wo hu from the life. Yes, I make cattle. Entie wo hu from the life. Tie me on the phone. Hello. Na ushe video we ya echa se Ghana se esukom numa we nso akwa radio so akwatina TV so se oye Sika Gari fa 2 million ebra beje o kasa lotto we de we ntwa na chese wa ye ho we de IGP yesra wo George Akufo dampare we de ye dan wo bomodin sa wo ne wapamfo mo nsa ebeka abaye na mo ache no enye sa de a Christmas ye ebeje obetwi ni padodo na na ebeji Ghana fo nso de ya na medwen ho amenti asio se yarahu baby ayedri baby Ghana yedri baby omayimu edri ni ahokire bebrebe wudu 2 million koma esu kono ma we su wo kwaje 200 no ogofa wan we de tiefo ye jama mo ankasa na mo hwe na mo mpe ho asamo enka ewusi ha na brama kwan ema yede kasebo no ebesi kasebo ihu chia mehema meda chehema ajua Nati asida kase enkoma glitter and glow skincare for Kinaata table na Janelle organic food di honso enkoma me producer me cameraman my son na afenso William wa woje brenso a wo hwe me nso medase papa makramo. Sorry. Oh, Doc. Yes, Waba. And you bought Doc. I want to know why you did. No, that's why she after you turn your man. No, say the young kukru. So your stomach was up. Said the young heartburn, so I said, become. And then crying, meaning said if you be forcing, I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tumak. I'm on my free. Tinatet malake eyema obi a wanya malaria fever na tinatet tomac mixture eyema obi a wanya indigestion yenhwehwemu hu so wanya malaria ansa na wafa adroi. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.